mia kata le Jubilee Park. Be mia va akpese de mia be mia wu azanu. Azalo! Azalo! Elle est vivima. Elle est vivima. Oh, we day. Oh, we day. If your mind no day, akpenami. Miele jiyim de miele nu woman ya ekoto Maranatha Bobobo group. Eke mami awu akpagbantonu. Mi de kuku na me de ko de vide do long sleeve shirt buttons lengogbeni otanu de me amadede anchi didi amadede no nya be mi ko de vima Bruce na me de nya me de ku novia ole dim na wa ava fi na wa kpole ide afeme mi ele lifestyle TV fima ole mi akom le enyema eye mi ta kpena mi me yokata le mi pe TV okpom hele wana ve vi atefe kpom mi ele ho the Oxygen City afia eneva agbo aya nwe agbo mawo waya eyi ken bubu de ke me chakel eya mi o mi egbona le ho nu to ame eya tai wo dan ko de mi ajibe the Oxygen City of Ghana, not of Volta region but of Ghana. Maranatha Bobobo group nemi ele klalwa mereku mi agede to menami nemi tibe mi ada kona wa wo pe jesi ayenye we are the 16 star 920 star 922 hash ye mi akọ ada kona afo 16 mie aho mi anovia okole asikpe
Chito anyana waseto. Akpename. Okay. Akpename, Maranatha, Akpename. Akpename. Aha, Maranatha, Chito Audome. Anyinawase. Wow. Anyinawase, Chito. Anyinawase, Maranatha. Okay, Nukola, Nyasala, Afisia Fiekemiela. Manana Nyebe. Elle 2025 National Bobobo Champion. Allo Championship won out from live to Ho Banque. Oyombe Authentic Mama, the Queen of Bobobo in Accra. Nyauko Wanaya Bavana me the Etezan Yileji Leho Ewunti. Any part of the activities na epeyame